ole tun tu ma chuan Khawvel Lawng Sipai zinga invent him na ral thuam nei tha ber ber le thil ti thei ber ber som top 10 kan thlir ho don ani ole tun a som na tang ini lo thlir tranang number som na chuan Turkish Lawng Sipai Turkish Navy Turkish Lawng Sipai pola hian cholawa sipai Tunlai tuna hian singli sang riat vel an ommeka long shrim hi za somnga tanga za somko vel en kol lion nei meka indo thona hi somnga pakhat vel nein hemi zinga somthum pasari te ro chu helicopters an ni thung Turkish Lawng Sipai te hian tui hnuai long submarines som pani an neya frigates hi som poruk an nei meka tin corvettes som an nei boka heng ba ka hian petrol boats le atura pianga man mai tur long chi hrang hrang engemaw zat an nei pokani heti la hian tundin hmuna chuan aircraft carrier le destroyer an la nei lo thung dia hriat ani pakuana chuan Italian Lawng Sipai Italian Lawng Sipai a hian sipai Tunlai chawlngai mi lo englai po aral do tura impei at reng hi tuna hian singthum sang khat an ommeka tin long shrim hi za som riat vel an neya indona biga ta na man chi thlona hi za aya tam en kol lion nei meka tin heng zinga somsari pariat vel hi chu helicopters an ni thung Italian Lawng Sipai te hi Khawvel Lawng Sipai thazinga pakhat chuan ni hrim tuna an indo thlona puiber ral matong main fighter chu F-35 Lightning II te hi an nia an chakin an tuna tha em a mel masilai musur sung kara po thlok ma se lobum koi zung thei turang chi an ni aircraft carrier hi pani man lion nei meka tin destroyer hi pali an neya tui hnuai long submarine si pariat an neya frigates si som pani le corvettes pani an nei baka petrol boats le atula pianga man tur long engemaw zat an nei bokani pariat na chuan South Korea Lawng Sipai South Korean Lawng Sipai a hian thatha mi alowa Tunlai tuna hian sipai sing sari vel an ommeka indona man chi long shrim hi za somnga vel an neya thlona lama chuan enkol lai somsari vel an neya heng zinga somli paruk vel hi chu helicopters an ni thung tin thlona lama chuan F-35 Lightning II ho bok hi an ral matong main fighter lani mai turan hual meka niya heng fighter te hi single seated kan ti mi pakhat chuan theina turata na siam ania US dollars maktaduai somsari paruka tanga za pariat manten ni riap mai South Korean Lawng Sipai te hian tuna hian helicopter carriers en kol lai pani an nei meka destroyer som pani tui hnuai long submarines hi som pakua an nei meka frigates le corvettes hi som pathum ve an nei bokani tin khomol kai chi long baka petrol boats le atula pianga man mai thei tur chi engemaw zat an kol bokani pasarina chon Royal Navy an ti United Kingdom Lawng Sipai pol Royal Navy a hian englai po in ring reng sipai Tunlai singthum sangthum vel an ommeka long shrim hi somriat vel an neya an vai deuh thaw hian commission an ni thung thlona aircraft lama chuan za somsari aya tam an nei meka tin heng zinga somriat te hi helicopters an ni thung tuna hian Royal Navy UK tena an ral matong main fighter indo thlona ta na an man mek chu F-35 Lightning II tho hi ania heng thlona ho hi America kut chuak an nia multi-role combat aircraft kan ti ho kha an ni aircraft carrier hi pani an nei meka destroyer paruk an nei bokani tin nuclear power mang tui hnuai long kan ti ang chi nuclear submarines angkha som an nei ve boka frigates hi som pathum baka petrol boats le long dang khomol kai chi le atu la pianga man mai thei tur engemaw zat an nei bokani parukna chuan French Lawng Sipai tuna hian French Lawng Sipai a hian thatha mi lawa Tunlai hi singthum sang ru vel an ommeka long shrim hi za somriat don an neya tin nuclear power mangchi aircraft carrier thlona phul long hi French Navy te hian an nei ve boka US ti lawa chuan aircraft carrier nuclear power mangchi nei om chun an la nia tuna hian in do thlona hi za somsari pariat aya tam an nei meka heng singa somsari aya tam hret hi helicopters an ni thung tin an ral matong main fighter jet adan the Sword Rafael an mathe meka heng thlona ho hi multi-role fighter kan ti ang chi in thazau mai chi chaklutuk tak meleu fia theiang chi tho khan nia mainland French ho kut chuak ni in the Salt Aviation ho siam ania aman po tlom zok lo khop mai
heng thona pakhat man ringot po hi US dollars makta duai za somni man te an ni hloma kan suitak Italy le Korea Navy ten an man mek F-35 Lightning II a in US dollars makta duai som pa ni ngotin a to zo kani a tha zo kani che kan yang chu aircraft carrier hi pakhat an neya kan suitak nuclear power mangchi ania helicopter carrier hi pathum an neya destroyer som le nuclear power mangchi tuinoi long nuclear submarine som an nei bokani tin frigate hi som pakhat an neya heng ba ka hian petrol boats le atula pianga man mai tur emergency boats engemaw zat an nei bokani pangana chuan Japanese Lawng Sipai tuna hian sipai tanglai ralo tura in ring sareng singa vel an omeka long shim hi za somnga panga vel man lai an nei meka Japanese Navy te hi Khawvel Lawng Sipai lian le lo omzinga pakhat hi chu an ni ve shim tuna hian in do thlona hi zathum somli panga vel nein heng zinga za somli panga vel ero hi chu helicopters an ni thung tin F-35 Lightning II tho hi an ral matong main fighter tur ta na an man tur ani mel le a tunan ral matong ni lai mek F-4S thak tu tura be sei ania tuna hian somli pani vel an cha mek bokani F-4S aya o thei trap to ni na lang longlama chuan helicopters carrier pali an neya destroyer somni paruk an neya tuinhoi long submarines somni nein frigate som le corvettes paruk an neya tin heng ba ka hin petrol boats te khomol chong kai chi le atula pianga ta na man thei mai tur engemaw zat kol lai an nei bokani tin palina chuan India Lawng Sipai India Navy a hian tuna hian Lawng Sipai tanglai chot lamia lo sing sari vel an omeka long shim hi zathum vel an neya thlona lama chuan in do thlona shim hi zani somnga vel nein heng zinga za vel ero hi chu helicopter an ni thung tin tuna in do thlona ral matonga tanan mathe ber chu MiG-29 le halte jazz te hi an nia an khawvel le ome MiG-29 te hi Russian ho design le kut chua ka nia multi-role fighter kan ti ang chi tho fit tha em mai an ni kan suitak F-35 Lightning II te le Dassault Rafale te ai chuan aman thu hla ero chuan tlom zok deuh hengo hi US dollar makta duai som pakhat atanga somni pahnih man te an ni hloma halte jazz ho ero hi chu US dollar makta duai somthum pakhat man an ni hloma 4th generation fighter jet an nia India chul chuak ngat an ni thung an tha ve vet hlom hle a chak ve fia tak tur hi chuan ni shrim tuna hian US dollar makta duai somthum pakhat man te an ni hloma Russia siam MiG-29 le halte jazz tangkop chu ton tlang har ve view tur chon ni longlama chuan aircraft carrier hi pakhat an nei meka tin hei lo hi adang pakhat man thei tura pe fel trap la zo fel chi lo an nei bokani destroyer si som pakhat an nei meka tuin hnuai long submarines somni an neya tin heng singa pathum te hi chu nuclear power mangchi nuclear submarines kan tiang chi kha an ni ve bok corvette si somni pathum nein frigate si sompali an nei mek boka tin heng ba ka khomor kai chi longte petrol boats le atula pianga ta na man mai tur long engemaw zat kol lai nei bokani pathumna chuan Russian Lawng Sipai Russian Navy a hian thathla mi lova tanglai tuna hian noi khat singa vel an ommeka long shim hi zali aya tamma an neya thona en kol lai hi zathum somruk vel nei mekin heng zinga za somni tanga za somruk te ro hi chu helicopters an ni thung Su-27 Su-33 Su-30 le MiG-29 te hi an ral matong te an nia an ni pali tang kopi chu khawve tak tur hi chuan ni shrim multi-role fighter vek an nia heng zinga man tlom pani Su-27 le MiG-29 te po hi US dollar makta duai somthum atanga somthum pakhat man te an nia Su-33 ho hi US dollar makta duai somriat panga man te an ni hloma Su-30 ero hi chu Su-27 upgrade na ania hengo po hi US dollar makta duai somthum pasari te an ni hlomani an vai hian mainland Russia kut chuak vek an nia an thalom hle a
ampali atang kop hi chu tha em turai ngai phut mayang longlama chun Russian Navy te hian aircraft carrier pakhat an neya Tunlai Khawvel Lawng submarines hi somruk aya tam an neya heng zinga somli vel hi chu nuclear power mangchi vek an ni thung cruiser ship panga an neya cruisers te hi aircraft carrier ti lawa chuan an lian ber ome engmolai kha chuan battle cruiser kan tiang chi Indonana man chi ang ho hi US le Russia chi hian an nei thina ni destroyer hi som pakhat nein corvette ro chu somsari pako vel lion neya frigate som le petrol boats te baka khomol kai chi long le atula pinga ta na man thei mai tur emergency boat ang chi engamo zat an nei bokani panhina chuan People's Liberation Army Navy China Lawng Sipai ya hian mong hung mi lawa Tunlai tuna hian noi ni le sing sari vel an omeka long shim hi za sari aya tam man neya tin heng zinga zan hi vel don hi chu atul le mamo na pinga man mai tur an ni thung aircraft lama chuan tuna indo thona nei lai mek hi zruk som kwa aya tam ania heng zinga zan hi vel ro hi chu helicopters an ni thung Su-30 J-10 J-11 le J-15 te hi anral matong mathe te an nia Su-30 chu kan hreto ome heng J-10 J-11 le J-15 te hi US dollar makta duai somni pasari tanga somruk pakhat manten ni hloma multi-role fighter chak chi vek an nia suita ang khan Su-30 hi chu Russia siam ania Su-30 Russia siam ti lawa chuan mainland China kut chuak vek an ni hloma heng pali intel kho mi chu ton khir ve via wang ti chu kan ngai to thiam mai ome longlama chuan aircraft carrier hi pahni an nei meka heti la hian Tunlai Lawng submarine sero chu somsari panga aya tamma an nei thung ani tin heng zinga som ni aya tam hret hi chu kan soifo thin nuclear power mangchi vek an ni thung destroyer si som thum paruk nei mekin frigate somnga pahni le corvette somnga an nei boka petrol boats le khomol kai chi long baka atul huna pinga man mai thei to long engamo zat an kol bokani pakhatna chuan United States Lawng Sipai tuna hian USA Lawng Sipai ya hian mun so sun lawa Tunlai englai po in ringreng nuai thum le sing thum sang sari vel an ommeka long shim hi zanga chuang an neya aircraft lama chuan sipai man lai in do thona hi sang thum zakwa aya tam an neya ni tin heng zinga sang kha zani vel hi chu helicopters an ni thung tunaral matonga tanan thona man mek main fighter chu F-35 le F-18 te an nia F-35 Lightning II te hi chu kan soi to a tuna F-18 nen hian US e kut chuak ve an nia heng thona pahnih man hi kan soi tak ho ai khan asang dun hle a heng F-18 ho ringot po hi US dollar makta duai somni pakwa tanga somnga pasari man te an ni hloma anni pahnih tang dun aya thael tiang tur hi an om kher big om love Where is it?
Damn it. Where is it? An nu ma chu dar hian dar pheng phung mai don ani longlama chun USA hian aircraft carrier hi tuna hian man lai hi som pakhat an neya heng te hi nuclear power mang chi vek an ni thung tin helicopter carrier hi pakua lai an nei boka twin hoilong submarines kan ting chi po hi som sari aya tam an neya an vai hi nuclear power mang chi vek an neya pui riap tak tur an ni cruiser hi som ni pahni an neya destroyer si som ruk pakua lai an nei boka corvette si som pakua nein heng baga hin petrol boats kumol kai long le atul huna piang hata na man mai thei tur chi longeng mo zat an kol bokani ole khang te kha Tunlai Khawvel Lawng Sipai thil ti thei ber le la om ber som kan ta lan thei te chuan nia abak chu le pe ka tan khek toila heng ai munom le ro pui tak kan thlir ho zel don nia ole ka video te enam ro thil sak thin tu te zong chunga lom thu ko soya tin ka video hi mi ro like kan ro share sak turin ka ngen che a chuan ka channel hi lo subscribe ve lo ni chuan a hoi subscribe button khu no me sak ve don nia chumi zo a share chi a notification bell kai met le ke wanga chuan ka video thara piang te mai lovin i lo en thin don nia ka lo me